Ikundi kia Nthuki mbithikira kijikene Jamuyofu ni bachumiritie gukatha senator wa kaunti ya Meru Kadhuri Murungi na munini wa gavana Mutumanto Ithinkia no tubwabo guchumiria gwita kaunti ne Mombasa kenda gutetera thoko ya miraa kaunti ne na mugambo jumwe ni bachumiritie kuromba gavana Kawira Mwangaza kinyawe kuonania weru bwawe kiri gutigira biashara na arimi ba miraa batikuona kana batikwaga mugatejwa ojo untuko. Ikundi kia Nthuki mbithi kuma mwiri ojo wa yembe kijikene ya Muyembe Youth Focus kana Muyofo ni basumirite okatha alia seneta wa Meru Kadhuri Murungi na munini wa gavana kaunti ne Mutumanto Ithinkia ria wikinya kaunti ya Mombasa uswera ntaira ya kimera kia miraa kira mwanka riu kirumiri ni mathina yario kuingwa kaunti neu ciuria na bionkabo biti mathwanio na yakari ya inare gavana wa Meru Kawira Mwangaza ontukayokawe katibikanu akakiariria thineje ya miraa kwenda kucokia ngatho ki deputy governor na senator no ntupwa kujitolea kwita gutetera kimera kiu itukumenya hiyo cash crop hapa Igembe ja wana biashara sisi tumepigwa sana no to circulation ni mbia oteo ituko na the deputy governor bena senator Kadhuri Murungi ibara na other MCAs our leaders ibara watanire beta umo kwa umo ama moja kwa moja monka Mombasa kuthetera kimera kietu ki governor o Mombasa na other leaders ba Mombasa barare bekuwa kimera kamera ikyo kituma youth ba batikaendelea boya of which is wrong. Miraa is a cash crop ibo wantu tukuria gavana Kawira Mwangaza bado tuya karibembe itwakuringire kura na torokarukire boya twatara wa gavana wetu no kira thai ria miraa ukuibanire tete thina ontu eto tuthetera miraa yetu ruorwa tuendelea kuona bira tuona akiyo kwenda kuria madam governor niwe mtura mnene in Meru County no muri na arari atongeri bamba gwithira beta kuthetera miraa kintu kira kingi kienda kuira madam governor kwina council of governors iraumba kwithira wikiyo council of governors madam governor kwenda kwira council of governors wa metumira kutethio faindika kiwe council of governors ira metumira oro metumira ria onthe umetumira kithani kuthetera kimera kia miraa kenda mumiru kana kenda kimera kia miraa giumba kuona ntaira ni arayuthi baba kuria gavana na thiate makinya ya gavana bangi ngerekano gavana wa Embura withiritwa kidetera muguka kuma miraa ire kwajiria issues gavana wa Meru County utintu gwinye mwe arungama athetera miraa gavana cia bangi bakilugite bele utintu ku miraa ereta thina bari awita kuthetera miraa lakini gavana wetu wa Meru atarunga marire mantu ya miraa na nyenta twa miraa batu tumilole na ngwingi turona ya gavana ya uwe gavana utumirite gavana cia bangi umenyerete utumera kwimbi faisa we ngo mwene ubatumirite kwari na gavana wa Mombasa kenda miraa ingwa nonto kenda wanjiri ofandi antu bangu ya bautoro ofandi nao pathiolonka bakiri beka sifuringi waziri wa agriculture kenda ero atukumba tutethia batu antu bayembe na umite na miraa nontu no ina thina. Madam Governor, fanya kama vile sisi Ribarire amefanya eta Mombasa tetera kimera kia miraa Barire alali nonto bwa muguka hata we simama kama mwanamke. Ayuthi baruani bakwenda kubato yoto atongeria barwangirwa urimi kaunti ne ya Meru bakithetera miraa. Gavana kwina ministry eku department ya agriculture tutaibua kinya office omwe kanenya chief officer akirunga marire mantu ya miraa na hivyo ntoto kwenda kwira gavana miraa itise itho twire iwokorwa nio kana kithira utethetera miraa na kwena department ya agriculture Meru County ere batera kwithira thai ikiba sweno rito bwetu bwantu bembe nao ita kuthetera miraa nao utebo turona bagethia utenya turaibwetete Mombasa na kwarire mantu ya miraa no gabakiri nke reportera weru weekend kumembe Bita wa Marion Karugi wa Kinywa.